ISTV की पाउमियंग ताबिरिब सिंह तराम नोक्सरी नसगी मरुइबा पाउदा मणिपुरी लोन मैतै खक्तगी नत्ते स्टेट की लोनली हाइना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गेखांगम न फोंदोखरे मोरांगखुम बाजारदा बम पोखाइबदा मियोय अनि सोकले अमदी जनिम्स तमंगा सुपर बैच की MBBS तमननबा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ना अयाब पिरकले मरुइबा पाउ सांदोना पिजरी मियोय खरना मणिपुरी लोनबु मैतै खकी ओइना उहनना होनरिबासी वखल खंता हनिंगी मसी स्टेट लैंग्वेज नि हाइबा खंगबा फै हाइना बोर्ड न लोबा क्लास 10 की परीक्षादा रोंगमै लोन की सब्जेक्टा मा यामना फंगबा महिरोय अहुम दमना मथुम पिबिगे थरोमदा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गेखांगम न फोंदोखरे नसी रोंगमै लिटरेचर सोसाइटी ने सिंदुना लांगोल तरुंग कम्युनिटी हॉल पांथोपा थरोमदा MPCC के मेंबर ओरंबा LP गोलमै यावना रोंगमै लिटरेचर सोसाइटी की मरोय मियोय सिंगसु सरुक याकी गायकुमना बोट खबा महिरो सिंग अदुदी तमेंगलोंग हाई स्कूल की विक्टोरिया गोलमै लोंगमाई चिल्ड्रन ट्रेनिंग स्कूल की कुंगलिन लियू फाउमई अमसोंग सेंट जॉन स्कूल की चांपाव ngam लियू फाउमईनी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के खांगमना इमालोन बु योखतपदा चाउथोक सब पोकतबनी कालुप कयाना खुंदाब लमदम मसदा एखोई पुरमके लोन खंगबदा निहनबा लेरोयदबनी मणिपुरी लोन मैते खक्तगी लोन ओइना उरिबासी वखल खंथानिंगी लोन असि मैते खक्तगी नते स्टेट असigi ऑफिशियल लैंग्वेज ओइबनी लोन असि इकाय खुमनबग लोइना मसिगी दमकता चाउथोक जगदबनी हाइकि लोन सक्सु धर्म के लोकसे मागी कल्चर ट्रेडिशन मागी अब चचैगा अदुबा बनी हाइसे अनि मक्से पूर्ण सबिना अपन सकम ना सकत अदुबा स्टेटमा बोलना अपन से मैंने लोन से खंडा सबसे पहले लोन खंडा करने अमान ना we cannot avoid maintain law maintain law is no longer maintain law it has become Manipuri's law इम्फाल पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा मोरांगखुम बाजार लेबा नन मणिपुरी अमगी फी स्ट्रीट तकफमदा बम पोखाइबदा मियोय अनि सोपदगी हॉस्पिटल दा लायकनखरे थोदो असिंग असि नमिजुंग मतुंग पुंग तरागनि थोय मखाइरोम ताबा मतमदा थोकिबनी थोदो अदुदा सोलबा मियोय अनि अदुदी बासस्पति मयुम गोविंद सही हुमुद्रा गमरी नागमपाल अमदी RK झलजित सही कुंथ्राग तरुक ये स्कूल जन्मस्थानदगिनी थोदो अदुदा गोविंद गे मखोंगदा बम मचेना पानकी RK झलजित केना मना पंक्शन खरे हारी बम पोखाइबा दुदा अल्टो कार अमा अकायतोय थोपदा नतना दुकान अमा अनिसु अकायतोय थोकी स्ट्रीट तकफम अदु बिहार की भोजपुर डिस्ट्रिक्ट की श्री रामचंद्र राजत कौबा मियोय अमगिनी मतम मदुदा महक दुकान दा तुमदुना लेरिंगदा सोहौद्रे थोदो तोपमदा पुलिस लाक्तुना यंगसनख्रे थोदो अदु कनाना करिगिदमक्ता सथकिबनो हाइबा चप चाबा खंगमंगमद्री जेनिम्सता मंगा सुपर बैच की MBBS कोर्स तमननबा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना अयाबा पिरकले मसिगिदमक्ता जेनिम्सना थबक पाखत पहौख्रे इरमसिदा रिपोर्ट अमा चीफ मिनिस्टर ओकम इबुबिना असेत पफिरेप अमगा लोइनना थबक पाखलकबदगी मणिपुर की अमतंगायरबा स्टेट असगे मेडिकल कॉलेज जेनिम्स की फिबम नोंगमनोमगी फगलगले जेनिम्स तमंगा सुब बैच की MBBS तमनबा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा अयाब पिरकले मसिग मतंग जेनिम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर मुटुम सियामोगा वारी सनबदा चलिब चही से फेब्रुआरी की तांग तरा अमदी तरामाथोइदा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI की कांगू अमना जेनिम्स ता लाक्तुना यंगसिलमलब मतुंगदा मखोइना रिकमेंड तवा दु मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पिखलब मतुंगदा मिनिस्ट्री ना मंगा सुब बैच की MBBS तमनबगी अयाबसी पिरक्किबने हारी सीट चाम लैबा मंगा सुब बैच की MBBS तमनबगी सेशन हौनब थबक पाइखत हौरे अगस्त की अहम चयोलदगी सेशन हौनब थौरांग तौबग लोइनना प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ अमदी हेल्थ डायरेक्टर दा चे थाखरे हारी मार्ग मखाताना फोंदोरकदा जेनिम्स के सीट चाम लैबगी मनुंगदा सीट मरफु मंगाना स्टेट किनी अदुगा सेंट्रल गवर्नमेंट गिना सीट 15 ने जेनिम्स की MBBS के आनब बेस के फाइनल एग्जाम लिसिंग अनि सुना 15 की जनवरी था पांथोकलगनी मसिदा MCI की टीम लाक्तुना येंगसिलगनी हाइना मार्ग मखाताना खंगलगले ख्वादी फर्स्ट बेस तो जनवरी 2015 दा परीक्षा थारनी फाइनल एग्जाम जनवरी 2015 की थियोरी भी तारीख 3 दगी होरनी है ना मणिपुर यूनिवर्सिटी ना रूटीन थोए टेंटेटिवली अदुगा प्रैक्टिकल ना तारीख 3 दगी होरनी है तना अदु थियोरी मनुंग ददी एनसीआई लाओ है अदु प्रैक्टिकल मनुंग ददी
MCI na recognition ki inspection lakani. Agar masjid sida once recognition fangragati next 5 years se inspection amu la roy. Agar na koi smoothly run to we arani. Agar lagi akoi hamang ida khagi ba PG ki dugi awada pa kar le du men khalerga. Ha chamuka thagre mathang kita ko wina bana adugi inspection na either February or March 2015 की सोइदन लानी मागा मखा तारदुना स्टेट असगे मेडिकल कॉलेज ओइरिबा जेनिम्स ना कन्न होनदुना चौकनबा यामना कन्न होनेरिगै चेरता कनागुमना बोम थमजिनबा यावना केनबगी थबक चथरिबा सि मतुंगदा तौबिगनु पेंदबा अमदि असोइबा क्या लैरबसु फमिनदुना सुंथोकनबा होनमिनसि हाइना मणिपुरदा लैरिबा ऑर्गेनाइजेशन पुम्ममक्ता डायरेक्टर श्यामोना अपील तौरगे बोम गुम्बा करी गुम्बा तौगना सही मंगा फाद्री बंगा सही अरुण बोरा वेट यामना लेबा अरुण बोरा अमा थांगतबदोना तौसिन बिरे कनु हैना अपील तौरे ISTV न्यूज की दमक पौदमजरी सुनील कुमार ISTV न्यूज इम्फाल मणिपुर जुडिशरी मपांगल कंखन हनबीनबा स्टेट बीजेपी की प्रेसिडेंट थोनौजम सावना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दक्षिणख्रे प्रेसिडेंट थाकिबा चेरोल असिना मणिपुर हाई कोर्ट की अहांग जज अहुम की फम अथुब मतमदा मेंशन बिदुना वायल बिचारदा खुमांग चौक्सन हनबियु सबऑर्डिनेट जुडिशरी मपांगन सु हेगत हनबियु लोइनाना मणिपुर दा अहेन पोस्टिंग मेनखतबियु एनडीए गवर्नमेंट की निमित चाम की प्रोग्राम दा मणिपुर दा जुडिशरी मपांगल कंखन हननबो वफम असि याहुनबियु हारि नेपाल सुबा खुंदोंगम इतोचा मेमोरियल अवार्ड सोशल कल्चरल एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हाइरों सिंदरा लांगोल दलेबा सिज हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पांगथोखरे थोमसदा एजुकेशन मिनिस्टर मोइरांगथेम ओकेंद्रो सिज हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर के एस पालिन मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जुगिंद्रो सुसरुयाकी हाइरो केंद्र की मनंग दलेबा क्लास 10 अमदी 12 एग्जाम दा मार्क 1 फलकलबा महिरोई अमदी एमबीबीएस तमननबगी खलकलबा महिरो सिंग मना पीदुना पुनुंग थवकी मिनिस्टर ओकेंद्रोना मणिपुर से हानग मानद्रे हिरम कयादा चौकले तबुतबु हिरम खुदिंगदा मंजिन थाननबा लेप्तना होनबा ताई हाइकी माई पाजबलमदा डॉक्टर होइनबा इंजीनियर होइनबा लेबा की सेवा तौनबा पुनमत होनबा देखै माई ओचेची फाइना मतमगि मणिपुर न ट्रबनी जी एजुकेशन दा लम कयादा हेल्थ की सेक्टर दा पुनमत अतोप मपान मिलम येंगबा मियेगा से मणिपुर इ ओरगी बथुर सिले चाव खेनबा लेरबनी अदर मसिपुनमक्ता इम्फो मोरगा वाखल चेत थमगा हेन फब मचासिंगु अफब लमच छाजा चलहंदुना अफब मोज लहनसी दलगसमगी कंपटीशन सेज मणिपुरी कोई से तसेना खरा हेन तोबा सुदरका ले पब्लिक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो रोटे रोरो अखोई खरा सोथना तो लेबनी ISTV की सर्विस प्रोवाइडर ओइबा निंगथेमसा कारोंगी एलएस केबल की जंक्शन पॉइंट अमा ngarang amangata thoलंबदगी नेटवर्क असगी थरम फंगहन मंगमलुद्रे अमरोमदा स्काई थंबाल खोंगी मेन ऑप्टिकल लाइन दा मईगी IST लाइन तलग तसनबदगी मफम कयादा ततले हारि इंडिया गवर्नमेंट अमदी NSN IM ना स्टेटसगी मियाम मसे तहन्ना बहोनरपगी थौदोक पुनिंग सिंगुना ngasisu 13 सुबा प्रोटेस्ट डे अमुकोन सिंदुना पांगथोखरे क्वाकथेल बाजार दा लैबा अमुकोगी ऑफिस ममांग दा पांगथोखिबा थोरमदुदा अमुकोगी वाइस प्रेसिडेंट देवाना इंडिया गवर्नमेंट अमदी NSN IM ना लेपतना स्टेटसगी जाति कानुप सिंग यंगथे हनना बहोनदुना लागली अदुबु मणिपुरी मियामगी मरिबाक नुंसिबगी लेंगदरबा फिरेपना इंडिया गवर्नमेंट अमदी NSN IM गी थौसल अनेमदा तादुना लागली अखोई ngasisu थौसलदगी मायुक्ता लेपली हाइबदु खंगनरबा ngasiगी थोरमसे पांगथोकपनि हाइकी मणिपुर की इंटीग्रिटी अमसुंग मणिपुर की चिंग तमगी ओइबा मरीदा ngahal leitana aikoida akaiba pidana nuksinadana ba singchap thabagi policy di leptana india government adum chathai aduna adi aikoi manipuri miyamna senagadabadi aikoi manipur da singnarakpa khudimakse aikoi chapchana thenagani haidana aikoi ngasi pawra khongpham chena lepi महाना मखाता रदुना इवेंट सिना जून 19 सिंग थोरम निमित्ता जनरल स्ट्राइक कौखिबसी अचुंबा खोंथांग नते हिरमसगी मतंगदा मुन्ना खंता हनिंगिसु फोंदोखि मणिपुर की इतिहास दी सही लिसिंग अनि की ममांगदगी लैराबनेबा अदुना मणिपुर लैरिसे कांगलु कुंथ्रागा तरुक हेना अखोई ngasi खुंदा लैतामिनदना यामना नुक्सिनना अरै लैता तानादना लंबी थोंगी करिगी अफपता मयाम तानादना हिंगिनरखबनेबा अदुना NSN थोला गांदा आदगी UNC थोला गांदा मणिपुर की ngamkhai थुगाइगनी मणिपुर कायनगनी हाइबसिदी मसे अखोइना सुंगोय ओइथोय हाइबसे चाउथुंगना अखोइ हाइजनी तृणमूल की MLA तरुक एम कुंजो डॉक्टर आई मोहन बी के शरद
KS Joy Kishan or Koyamasung TS Bisurjitpu Manipur Pradesh Trinamool Congress Committee primary membership tagi suspension taunabagi inquiry tauri haina Trinamool General Secretary Mukul Royna Cherol ama Manipur Legislative Assembly Speaker that Harakre All India Youth Federation Manipur State Council Nasinuna say Gubiragi Manipur Kutaluk Suba But anniversary Thoram Ama BT Rotaleba Irabat Bhavanda Pangtokre Thomasida CPI Manipur State Council Secretary Dr. M. Narat All India Youth Federation Manipur State Council President Sheikh Sarat Singh AISF ki Manipur State Council President M. Sanahal Susal Yaki Singman Mesnam Yauna Wangang Kibasina Say Gubera Si Kiwa Gining Tambagi Landa Gorilla Walfiagi Hay Singmadanatana Kiwa Ninka Tamda Matunda and Wasakar Semada Market Chorba Todang Yauki and to the Natana Kiwabu Apalam Wanamahonabada Soviet Union Wakalun Pava Pushan Ki Haki Market society democracy of love. For example, the democratic country in the high market society is going to be something like me political party or civil society organization or so-called revolutionary organization or my answer is high like Impal Bazar Commando Unit na Kasturi Thongi Akoy Badangasi Numidang Waram Coming Operation Satakre Operation Asi Commando Unit Asigi Osi Apaw na Luching Batim Aman Satakibani Masida Satak se Yaudabanan Manipuri Yaw na Miyo Kuntraga Mga Makata na verification Gidamakta City Police Shinakre Human Rights Law Network na sinuna use of RTI and implementation of MZ and RZS Hypersida Capacity Building Workshop among sea Lamian Masal in the Pantokre. Tomaduda, Advocate Kaidem Manina, Moderator Wiki, Human Rights Law Network Director Mahubum Rakes, Amazon Card Holder Kasu Sarviaki, Human Rights Law Network Director Mahubum Rakesna, MZ and RZS Kimakada Numit Chamani Tabak Pigani Harabasu, Job Card Holders in a Numit Masin Suna Tabak Suba Pangri, Masimadi Lenabasina, Nium Jumna Tabak, Tau the Badagini, Hiki. Masigi Chamani, Usumache, Karam Mudagi, and the Masi Hamana Buddha, Kari Karamba, Kunjan Jan Mudagi, Haiba, Wapumsi, the sea, with us in the Hulhama, and Nama, the sea was Zuko Tampak Samudra Imaitigi, Meter Listing Aniga, Samari Kuntragani Panwa, and Libama Pom Amani, Manipur Masung Nagaland, Anigi, Lonabangam Kaida Lady Pamasi, Nagalengi, Oinadi, Hiram Kayada, Samjin Sazin Kre, Matumapu, Manipur Oinadi, Hiram Kudimak the Shotari, Hiramaki Matanga, Baudam Ama. Like a type of filter wheel. It's not refreshing way from the paradise on art, but British varieties of lilies, I am happy, varieties of colors, and then Chana Muladi, Shazam, no, I want power. I don't see Juko Valley, Maruina, Juko Valley is in Nakani side Tigi, when a Pusaka, you make it Digisu, Aduga, Nagalan Saka, you make it Digisu, Mokomakogilam, behind a claim Tongari. Lambi same the Gadamandi. Aquina same than when Jukoja, Quina, Kamina claim to do no. I am not boundaries, a single percent. Universal when I got single. I'm the Pazar, I can't say so. I give my ass hated like a long topiamba. See Pazade, race house kumba Pazana, Mapam to the Pazana, Sar, the Kuala Tambase, Pazanta money. Risky or Ponina, her Pazana Samani, Manipur is not quite to say, but time that Juko Valley si Shamgat Pata yang kana walam dam zulam dam ni lebak isu izat ni adana masih phazani ngam Otherwise, Lambi Lapakanda, Mapam Gra, Attack Tabam, Amani away. Chun Maulong Lambise, Akiva, the Rix Leva,
lambi se track se phajna sembiba imta manipur gi side tagi government side tagi juko sigi promote tawba haibasi sem chaba kha daga tai masi akoina kaiwa sikimo wo phangide haujuk fawda juko valley gi oina warushina mo purapang ngamdri maramasna hiram khurima du sotha nabagi macha amo oni tanba yabadi manipur omdagi lakpada atu obstacle kya thing nabaga loina juko tampa gi buno hunabada atuba sector kya oi haibasi mamangda khiba thina khiba mi kya na phokolomki maramasina Pwede na authority na atu mo matanda miyang chaga juko valley asi sama sagat bagi tangai fadawa laire maduna tagadi mataw kram na manipur asibu adugumba tourism ki destination mo hen gidaru haisini jitningomba ISTV News juko valley Saraksida Maudagi Juko Pawgi kilometer Kungamanga lambi hanak sahi August thadagi sem hawrgani haina ISTV News na phangma paw aman hari thajaba yaba paw sigi matungina lambi asi Prime Minister Gramin Sarak Yojana PMGSY की मखादा सेमगदबनी हरी जुको वैली फाउबा खोंग अमदी गाड़ी न सत्पे याबगे खुदोंग साब पिगदौरब लंबी असि नुगजोथा हेक लोइबगा सेमदनब थौरांग तौरे हरी लंबी असिदा कलबर्ट अमदी वैली ब्रिज न सिंगब कयासु यावरी PMGSY की मखादा चुराचापुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा सिंहाट सब डिवीजन की मनुंग चन लैरिबा इंटरनेशनल बॉर्डर ग नकन लैरिबा बिहांग खुलदा सागलिबा वैली ब्रिज अमदी सब डिवीजन सिंगी मनुंग चन सेंग सागलिबा लंबी की फिवम ngरang Manipur State Rail Roads Development Agency के Chief Engineer N Babu Chana Luchingba official team mamani yangshan kre khongchat aduda schemes ki makha da pakaliba tei thabak thorom sing yangshan ki maruina manung hanjina leiriba sing mafam sing da schemes ki makha da piriba kanaba sing praja sing da ningthina khangan ki Saraga sida handak tanawna Prime Minister Warabana Narendra Modi ki luching makha da numit chamani ki manung da pakat kadaba thabak thorom sing ki detail project report thagalaknaba state sing da khangan pagi matungina PMGSY ki makha da agency asina hana work program da yawkraba thabak sing adugi mathakta lupa crore satret kun lakh marfutra rom gi project report ama submit tawkhre hari project asigi makhada kilometer sama ga marfutra rom gi lambi amadi thong marfutra ga humdoi sem sagari hari adumapu atai department singidi project report thagat khabara thagat ribara habi gi chap chaba paudi phangdri Sosanpur District Hospital da ngarang dagi hona multi drug resistant TB center gi thabak hawkhre State TB officer Dr. Gopal Krishna na center adu thabak hawba oina TB na narba miyo singbu hidak pizaki Dr. Gopal Krishna TB lena na narba miyo singbu hidak pizariba matungda kari masada hongba lakpagi habadu center asida thamduna yengani center asina TB lena na narba miyo kya da kanaba pirgani anaba sing hidak su lemna pigadabani anaba sing su Dr. Singh na haiba pauta ningthina inbagal lena matam sana madi matam suna sindak Sagadabani, TB Lena si Lena line of Hanba Lenani, Lena si Narba musing Amadi Mungi musing na Kahena mi paiba popikanu haiki. Impal iski Chanam Sandrok Awalaka de Leba Valley of Han Hongi Head Office New Check on Traffic Point Manak Tahang Dokre. Thomas the Dr. S. Kumar, El Shasirani, Amasung Shays Navasandra Susaruyaki, Homasigi Taupunanaba or Inabu President, Zuma Khanbu, Secretary when Hapkre Hari. Manipur Police Department ki PR ona thadrok pachirol amada yumpham oirga nganang jun gi tarahum doida Imphal West District Police Commando ki team mamana Kanchipur da maitai lamkhai lambi manak tagi pripakni haina phare hariba paunam Suresh ai kun humdoi apok palai khidraba iboyaima more ward number Nipan Premnagar dagi miyo asai pripak amasung masigi lanmi sanglup det army ga karigum hiram amata da madi lainari haina lupasagi publicity officer kanba maitai gi charol amana sangdorokli समाज में से चिंजा के थौदांग सावी हाइना खुराई केंद्र के एमएलए एनजे बिजोय ना फोंदोखरे मफमसी एमएलए के युमदा पांगथोकपा केंद्र से लोमी सिंगदा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने पिथरकपा खरीब लोरो के मरु मरांग यंतोपि थरमदा फोंदोखिबनी थबी खामेन राजमा याइंगंग अमदि बैलेंट ने सिंग मरु मरांग सिंग यंतोकपा अदुग मरी लेना एमएलए ना मखा तारदना लेबा सिदा चेंग अवाब लेतना बा फूड सिक्योरिटी एक्ट ना मियाम दा चेंग अवाब लेहंदना बा होनरिबा सिदा लोमी सिना सो सो बथोदांग लोबियु हाइकी नसी यंतोकचरी बसिना Marang kaina potok tuna aikoi gi lamdam masida mana masingi injangi awatpa leitana ba du wakalon na tawjabani azna lakadori basidadi mayam bono thawai yauna ona bitna aikoi awatpa du food security act si asi implement ogoda mapung pawo hingani haina asa tawjai Department of Horticulture and Soil Conservation ki makhada Nahakpam Foundation for Development Sinuna Village Compound leiba iboyama Somalila Sangenda Om Subha State Watermelon Festival ngarang dagi hokre numitare ni chukna chathagada festival hotopagi thoramda MLA T Mangi Babu Soil Conservation ki EO Jogeshchandra yauna adai official kaya saru yaki MLA Mangi Babu na state sida watermelon puthok padagi mapalam dagi hana lokshilambagi changadu hanthari phongdoki
Impal East Food Safety Officer Y Citizen Amasung Churasampur Food Safety Officer T.A. Sunil Kumar Anina Mantri Pukita Laiba Azoi Standard gi Mapu Molchan Power gi Godown dagi Yamchilaba sa thau phat kiba adu kanglai imalu lupasna ngamkhai letana thagap phongdurli Consumers Affairs Food and Public Distribution Thobalda DSO Oiba Wangkaining Them Pukri Mapan Daliba Laitunjam Samorindrugi Mayumda Ngarang Sareng da Hengre Haptuna Piramba Thongmu Yaning da Phongdok Tunangasi Wangkaining Them Pukri Mapalda Wakan mi pham pang tokre Nupi kayana sarya kiba wakan mi pham aduda mirak ta bom thamlamba yaning de haiba plekat thetki imung manungi mioi amana phongdorok pada asik mathabak asi matungda amhona tobiganu bom asna karigumba pokhairam labadi kari oigani haibadu khaminasi bab tanadab lerebasu phaminaduna wari sanasi hana phongdorokli masigi botona si yumlakda bom tawdana halaitana bai thabai ba lekagi mi puna mi bai thabai na lore masi amuhanna masigi thabakse tawbilaktana ba aina yagi thongda haije Mahiru Singh amadi Oza Singh da ain ge obo wakal lok sing pibige thorom ama ngasi kasam thong dalaiba Ramlal Pal Higher Secondary School apang thokre Ramlal Pal sing masama pan mafuni thoigi metric alumni amadi Imphal West District Legal Authority na sinuna pang thokibo thorom maduda Imphal West ke Chief Judicial Magistrate R.K. Memsa Devi amadi Ramlal Pal Higher Secondary School ge principal and Ibisobi Devi Susawiyaki Consumers Rights and Rights to Information Haibasida Advocate Dr. Shesh Narendra Nawanganki Chief Judicial Magistrate R.K. Memsa na niyamna ain ge oibo sing asi chapchana lerbadi apawalamdam ama ohen mata chuba mateng oigani maruina hawliba mahiru singda tangai phadana ain gi oiba gyan loksing piba mathautai haiki Imphal Municipal Council gi sanitary workers sing masamo phana thamnana bagi panamda IMC mahut amati pureiromba khunang khongda leiba Remedy Hospital khosam naduna nasi nomagi oiba lem na layang bagi camp ama hospital sa pangtokre IMC gi sanitary worker kayana layang bagaloina lem hidak langthak sing supiki IMC gi executive officer utamna workers singda ising Changdaba Piro Singh Suyen Toki, Executive Officer Utamna, Imphal City Yakuibada Amasung Masigi, Maru Bazaga Singh, Luna, Tamnaba, Honabada, Sanitary Worker Singh, Masamo, Panatambagi Tangai Padabal Labadagi, Gamasi, Pantopani Haki. Blind Hongi Sokudar Amana, Home Sidaleba, Mahiro Pimsa Ama, is at Man Kibo Todo, Adugi, Charsi, Taski Contra, Power the Picatuna, Matik Savasera, Pidrabadi, differently able persons in Alamdomasi civil society organizations in Kusam Naduna, Akamba Konjan Junction Lagani Haina, Handicap Development Organization Secretary Sapam Zesupan Tarangasi, Dial the Labor Welfare Association for the Blind, Manipuri Opis the Pantopa, permission over the Pondoke. Manamakata Raduna, KSSMU Karaga Manaraga, Namsun Tamna Mohonara Hybrid Chinabale, Marina Namasin. Matik Sabari Popotuna, Asi, Tasiki Kuntra, Powada, Tagatuna, Mara Labor Musing, and Yoiba, Zapzavera, Pigabani Haki. I did my life imprisonment board so Adugumba, I'm a Piraga, Aduga, Masagi, is that Mahindaba, Hogi, Satri Simuso, Magi, future career, the Hadimana, Awamba, Mahimasing, Tanzana Bagi, Adumba, accused to the Gira, Magadumba, relief, Kanotok Nanabagi, line, Namasu, Kuna, Sema Pami. Mongsangi Bakalikai the Chalariba, all age home the Lady Singh the Makta, Dr. S. Indira Devi, Masumaki Mapureba, Jerome BDS Anina. What some Yakagi, solar panel ama, Kudol Tamlak Pagidamakta, all Manipur Senior Citizen Welfare Association, Tagapa Pogduroli. Zone Committee on Inner Line Permit Key. Niyam gi hoda government sakhang magaloina lisingani taragani thoigi July taragani thoida cabinet mi famda wari bloduna sahi adugi July tarahum doi amasung lisingani tarahum doi gi June tarahum doi da assembly da inner line permit chana hanana central government taknaba haina wari blokrabasu sarkar pariba politicians singna political will wat pana karigumba taknaruba tawdana nasi chahi ama phaklaba phawbada ILP gi matangda thazaba amata leitre haina joint committee gi charol mana phongdoli ILP chana hanbagi mayokta ahoinana no makangdana Manipur da mitop Junction Lepre. Nasidi committee ni junction kita kongjang aruba ama oirakli adubu tangai patana ILP chana hanba state asida lo ama tangai patre lo gi mateng dagi mitop sing hanja khinaba thosal amasung lamgi mapu oidana ba chanarol thorang ama leiba ki thakta lehel hawasi nakalamorom da ILP gi kongjang leiba Manipur da club ki mateng lawraga mitop na nambol gi panthobi lampakta sanaba mela ama mari lenaba club singda punna khanarba matungda makhata na tawduna na ba thingjin ba hana yanakre Gandhian Institute of Rural Development Thobalansin na Biodiversity Conservation ki matang da nomagi oiba sensitization program ama mela ground da pangtokre tormasida Deputy Speaker MK Peso Simre Parliamentary
Secretary K. Megachandra, Thobal Municipal Council Vice Chairperson W. Prapullo Saruyaki, Thormasiki Manung Chana, Thobal Gituan Tuanba School Singi Mahiru Singi Oiba Biodiversity Conservation Makada Symposium Amasu Pangtuki. Amurumda Volunteers of Scientific Action Rural Development Wangjing Lamding Sinduna National Awareness Camp Ama Wangjing the Pangtokre Tormasada MLA Olendhoni Wangjing Municipal Council Chairperson Ais Gorango Amasung Kakching Range First Officer N Munal Maitesu Saruyaki Torma Sarugamoina Ucharakia Taki Bagloina Elmana Amasung Dr. El Goperna Manipuri Londa Handokpa Biodiversity Conservation Koba Larik Amasu Ponki Caesar Blood Bank and Transfusion Services Amasung IZR South Miyang Makada Anisuba Assam Rifles Kusam Naduna EPGB Kem Ama Thobal Dalaiba Assam Rifles ki Unit Hospital Lapang Tokre Kem Masida CO Yauna Assam Rifles Personnel Kontrana EPK Manipur Mountaineering and Trekking Association Indian Dental Council Manipur Branch Indian Medical Association Manipur Amasung National Health Mission Kusam Naduna Nomi Oiba Health Camp Ama NMTA Complex Lamda Tapang Tokre Kem Masida Lamda Amasung Saroi Kulgi Mu Chamurum Layang Bagalona Hida Langtak Sing Liam the Piki Nintokong Kendri Manung Daliba Handaki Chahigi Class 10 Amasung 12 Ta Mark 1 Palak Laba Mahiru Singh Philanthropic Educational Development Organization Nintokong Namana Matum Pido Napon Tawatre Nintokong Ka Community Hall Pangtok Patromasida Industry Minister Gomidas Kontozam Additional Chief Secretary Onaba Kishore Rimski Surgery Department Head Dr. G.S. Morang Temsu Saruyaki Sabubal Kendri Manung Daliba Tudok Handokpa Mahiru Singh Combined Civil Service Examination the Mai Palaba Mio Yamadi Badminton Masana the International Gitakta Gold Medal Pagam Kraba Manipur Yahan Masanaroi Mairaba Luang Oktuna Puning Tawapagitorum among us the Prime Minister Community Holder Pangtokre Kendra Siki Tuan Tuana Masana Mio Kana South Yabatoramada ex MLA KS Lokana Wapamka Pondoki Amoromda Social Welfare Amadi Cooperation Minister A.K. Mirabai and Saru Yaduna May I go be in Tozum Lekai Community Holders who class the Namasung Tuyapta Mawana Palava Mahiru Singh Manamatum Piduna Puning Tawapagi Toram Pangtoki Toramadu Lamdugi Masakna using Amadi Miam Yamihukasu Saruyaki Subguest when a Saruyaki Minister Mirabaina Technology a home lak Pagi Iroinana Education Sector Su Masiga Chanaba a home Purak Patangai Padi Mahiru Singh Education Kaktanatana Sanakona Bayauna Extracurriculum activities in my own Gadabani, Nasigi my Palava Mayrusina, Tungi Kunai Sangana Batodang Yagadaba Maramna, Apaba Mayonda, Mayrusing Chalhaningi, Pundok Pagaluna, Lupi Obisina, Pizet Pigai Setuna, Sakumda, Lesson Bigim Hota, Apabalusing Biama Oiduna, Kunai, Samdok Minana Bigimatam Yore, Pondoki. Taruki Oina Pongba Literary Journal, Mapaugi, Marisuba Masing, Nasi, Sulchergi, Ita Kolada Liba, Committee on Culture for Peace and Integrity. Kopin officer release Doctor Thomasada Luki Chairman Sakom Kamalakanta Dr. S. Razmani Amasung Professor Ngangom Basanto Kumar Su Sawyaki Lupi Angangi Mayukta Sathariba Miu Sing Asan Yang Loina Tingana Honakadabani Haina Manipur State Commission for Women Chairperson Dr. Ibetomina Pondokre Opamasingasi Manipur Women Development Forum Nusindra Women and Manipur have Hiram the Pangtokiba Kananina Panda Mana Pondokimani State Guest House the Pangtokiba Toramaduda Art and Culture Director Dr. Sobita Amadi Hanagi Art and Culture Director Orambi Sorozuni Susoyaki Dr. Ibetomina Makatana Technology Home Bakia Lak Patagi Manipurda Lupi Mayukta Mute Minisatabi Changwang Kalakli Masida Natana Isasabi Changsu Sanabi Amagum Hangalakli Masida Lupi Power Yokshin Nalebaki Aruba Samisha Ama Ohele Hybada Haman Matoi Punamak Asatagi Tinganaba Asanomi Yangaluna Government Na Tabapakato Matautai Pondoki Rimski Media Advisor M. Ibo Yaimana Manipur Media House Karada Yam Hantabataki Wai Wata Sizina Dunangan Kibadu Gidamaktanwai Taba Pondokre Man Hakibu Pom Singadu Media Gisan Pamda Laiba Makna Hypom Toktabani Haina Editors Guild Manipurda Aiba Gerald Amapiduna Kangalakre Lunana Rimski Anova Media Advisor Oina N. Philippo Hakre Ramaski Matanga Rimski Director Professor S. Sekarjita Editors Guild Manipurgi Mihut Kambu Amana Unaduna Wari Susanakre Maramaduna Editors Guild Manipurna Rims Authority Masung Advisor Ka Kanan Kibuapam Tabak Una Pangtok Labana Editors Guild Amasung Rimski Marakta Lenaramba Bab Tanadabadu Leitre Hai Makatana Sanabigi Paulo Bisi Sanabigi Pau Pizari Tarasuba Governors Cup Kinini Chan Bapawada
upa kyam gaina gon taret loduna mangjin thari Manipur Fencing Association sinduna Kumalapa ki indoor stadium da club kontra gi nupi masa fencer me putraga mapan yauna punna fencer chani yang khaina sarup yaduna sathariba tara suba governors cup state level fencing championship gi ngasi pangtu ki nupa masa gi field da upa kyam gi ochungne mana hanba SA wang khai gi S losingna ani suba amadi upa kyam gi ke dini amadi RSCL thongam mana hum suba takre group asigi sabagi pangtu ki bada upa kyam gi S singkhai nganba Mahan ahanba misikol gi L chingkai nganba ke SSC common gi S bizu amadi sai RC gi o jubaraz ani subamati om subamatang sina takre nupi masa gi fuel gi pangto ki bada upakyam gi L Bidalakshmi misikol gi L Martina Chanu SA wangkai gi ke bhumika amadi ke SSC gi common gi o Jessica ahan mani subamati om subatakre global gi sabar gi pangto ki bada upakyam gi L Ambika PP LYDO common gi L Abri misikol gi ke Jit Mala amadi SA common gi Juliana ahan bani suba amadi om suba takre sub junior gi girls ki ipi gi pangto ki bada upakyam gi S singkhaingan bi KSC common gi Kenomita misikol gi I Prosia RSC gi L Mangal Sanana ahan bani suba amadi om suba matang sina takre group asigi sabar gi pangto ki bada upakyam gi S Sophia misikol gi S Urmila KSS common gi TS Sana amadi misikol gi A Jit Malana ahanba ani suba amadi hom suba takre Impal East District amadi West District ki inter club player transfer nga solution kre All Manipur Football Association gi miyeng makada tuan ba district singi inter club player transfer apply tawkraba Impal East District ki Football Association gi ngasi aru benumita sanori kunga mathoi apply tawkre hojik phawada punar sanori chamagani apply tawkre amaromda All Manipur Football Association gi miyeng makada tuan ba district singi inter club player transfer apply tawkraba Impal West District ki Football Association gi ngasi aru benumita sanori kunga taruk apply tawki hojik phawada punar sanori chamaga Marina apply to rakre All Manipur Bodybuilding and Fitness Association ambagi matam sangna member uramba amadi district amasung state level kaya damana matum loduna bodybuilding sakona bohot nabada sobo thodang loramba kabi maya likai de leba soibam bolo maiteina kudong tiba thodo amadagi khanguduna lekidabada association ge thuba mifam ama pangthok tuna minute ani 2 minute lepton awa phongdokre menana lekidabagi imung manung ge awabada saru yazari hana association asina thadrok pecharol amar khangalagli khas ki tangtra tretagi na kumathoi phawba Bahrain the Pangko Kadolba Bahrain International Badminton Series that Sip Referee Oinaba Manipur Badminton Association ki Vice President Hodam Ganesurgo Badminton Asia Confederation na Khankre Manipur Hockey ki Special General Body Meeting thasi ki tangkun ngani thoi ayuk pung nipan tabada pangthok lagani Hockey India ki guideline ki matungina anoba Constitution Amendment tawgadaba Special General Body Meeting asida madilena basingna matam chana laknaba Manipur Hockey na thadro pacharula markhang lagli Nambul Blink Cultural Association Pael Khongbal Maning Lekai Sinduna Association asigi ground chathariba ahanba NBCA Cup ki hayang ahanba quarter final match ta Hirohito amadi OC FC lamsanga sanargani ani suba quarter final da youth physics lalamung amadi YDC posong kunauga sanargani suba quarter final dana tasigi tang tra truk ki nungthil pungani tabada PFA Pharmacists Football Association amadi NBCA team ega sanargani mani suba quarter final match nimit asigi nungthil pung hum khai tabama tamda JKFC amadi NBCA group B ga sanargani Sapam amadi Texam ya Kobida Labor Club Contractor ki Apex Body ama Wariba Progressive United Club Organization Texam na sinduna saya sigi mamang thagi tang mapandagi na trama thoi phawba Maharashtra da pangtho ki ba tarasuba National Open Karate Kickboxing Championship ta gold amadi silver medal laba sanro sing okpagi thoram ama Texam da pangtho kre thormadu da Langatel Jila Parishad member as Body Samaram Irengbam Sapam amadi Texam ge Pradhan Singh Saryaki tournament asigi sub junior category da gold medal laba sanroi taret amadi silver medal laba sanroi anida khudo popiduna polling thogaki tormasigi mari lena sai is the pangto ke medical entrance exam da mai palak laba mahiroi anida su khudol pot piki hauzik na sino mi wakiba nongjunu sagi pau puzari IC lampel party ki phangma pau gi matungina nasigi khwaidigi sakiba si Celsius degree 13.Taruk waki khwaidigi ingmana Celsius degree 12.Mari waki nungchati yaw besing manung gi chang ayukta chada humputraga manga niminyung matung da sa dom pumathoi waki nongju gi chang millimeter ani 10.9 losalakpada maruba pau amukhani puzari Manipuri lon maitei khaktagi natte state ki lon ni haina Deputy Chief Minister Gekhangam na phongdokre
Morangkhum Bazar da bom pokhai mioi ani sokle amadi Jennimsda manga super batch ki MBBS tamnanaba Ministry of Health na ayaba pirakle ISTV ki pau miyeng tabiri basing amukana kurumdari